le clear tu le ngai thatu zong zong te in zawain chibai vek ule me ni som sang ni som ni panga ani ya Pakistan le India buena kanon update le don ani kan video masa khan India le Pakistan chuan in ka hayam puan thu kanon tar lang to Pakistan US ruwa man na in India le Pakistan te chu anin bia a tlai dar nga atang khanin ka to lo anrela eng poni sela he Hindustan time tele India news channel trend khatten an rom posa he kan muang hian Hindustan time te India today 10 Pakistan lamin ceasefire in ka haidan an rom bo chiat thu kha an rom puanga ti chuanin Srinagar le Baramulla lama chuanin complete blackout kha an nei le ngala ni ti chuanin he kan thiam pakhat in dona mola mekin message min ron thona hey tun mai akan Pakistan lamin Laipui le silai minon kap le dop mai aboi thak khop mai ron tia chuanin thu kan ngai chang do wangwanga eng poni second thiam pa kharin lo lam ni lovin Pakistan lam hiam minon kap chian ti in Hindustan time te India today te kan nga ka news channel trend khat kan ngak wangwanga ti chuanin ti hian update an ron nei ta Srinagar le Baramulla lama chung complete blackout kha an nei le ni ti chuanin news channel trend khat page chuan Pakistan lam hianin rocket le missile miron kap le India air defense te po an boile to khop mai ti in an ron live in ka live video vel ka aboi kha khop mai India hianin voi khat ma an poi hi kan va soi ma sangai lova etia in ka hai kam puan to nuwa po dan an ron bo chele hi an ngei omani tin Pakistan Sipai General Munira hi a in rol thuk hle angai aniya eng poni sela Srinagar le Baramulla lam chu hei am boile to khop mei puzairem thanga hianin update taron neya kanan share masale photanga ti chuanin an Sipai General Munira chu kanon chui chiang do nani trial red trial laklo to si khele si lo ang do ani mai o masin Pakistan lam hian mortar le Laipui hmangin an laron sai ngar maya India Sipai tene na sa takin an la in kap mek in do na mola an zuang lut laklo to siya an ho tu ta thu po an oi talo post masalama kan soyangin an army chief asim munira thu an muani nge karing epa hi pehelgam in kana po kana mo purtu berani ISI te po in tilo turin antiya munira hiana tiluyan titlatani ramri na ilama chuan siren arile ruai to mangang thabarin an omnon le mekani keipo ka thiante an omveya chanchin ero ka zo check du lem lo Pakistan hian chin than hi aban san theingang lowani a than nan tlat to karindan mai chen sarkar ho tulam chuan in ka hayan duwa munira hian adu lova aning kara khiyawm vai chuan munira hian thuna ina apong lak mai in karing tlat chutiang ani chuan an zorak thangin India hian in aka angai to ang aron tia eng poni sela Ramria ti hian hei minon kaple tatluk maya Pakistan lam hi am boi thak ve ani hey video masala ma khan munira chanchin hi kan ron ti chuak towa he boi na in ka le na hian a in rol thuk hi arinom tlat ani Pakistan Prime Minister te hi chuan in ka haidan an ron bo chiat hi ke karing vak to lova amaro chu munira ber an Sipai General ber hianin anaut kable turin thuwa pening ye ina ngai theya engpo ni sela munira chanchin hi in ngai thate ang sang ka zakwa samkwa pakwa khan India le Pakistan te boruwa ka thalo le mai akum masaloka ram pani te hian nuclear thu man nei thu an puang zo chau bok ne kovelin thin phudep de pin a thira kati laya ram pani de Prime Minister veve Nawaz Sharif le AB Vajpayee te khan in rem du in February ni somni pakasang ka zakwa samkwa pakwa Lahore Declaration na mingan ziah kani ka India le Pakistan te chuan Delhi Lahore bus service te po an rem tiya Lahore Declaration sign Turkian Vajpayee ka bus ngatin Lahore azin nge hemi hun chung verian Pakistan Sipai te chuan line of control vela mun poi mo chu an lo la fel vek alo nia heng lai mun hi thlasik lain India Sipai ten an chua san lai lo kani chu rem changa la in General Parvez Musharraf chuan Prime Minister le mi poi mo dang tuma shlovin anaw te chu an thua kalo su sak vek chu ni in July sang kha zakwa samkwa pakwa India le Pakistan chu anin do tangeya October tha Nawaz Sharif chu man ni in a sarkar po thri aniya Pakistan Sipai te chuan thuna ina lapum hlum vekin Pakistan chu military rule a omta
Musharraf khan Nawaz Sharif unaw pa Shehbaz Sharif tuna Pakistan Prime Minister hi kha PM ni turin a soma PM ani chon Pakistan Sipaiin an tho pangti atiama mase Shehbaz Khan a u Nawaz Sharif rilin chu somna chu anar ani Pakistan jugular vein General Munir hiam Baisaran Mido inkana thlenma April ni somparuka khan Islamabad a thu asoya chota chung Kashmir hi Pakistan thisen zam lian pui jugular vein ani kan theih lawang kan Kashmir unaw ten hoisen taka antor nakonga hian kan tha tham ngai lawang ngati he trong kam jaguar vein ti hi thil thar ni lo kumsang kha zakwa songa vela te po khan ka ti la ya Pakistan Prime Minister Liakot Ali Khan chuan Pakistan hi Kashmir tel lo chuan a kim thei lo thu le Pakistan tan thisen zam lian jaguar vein ani thu alo soi dai to ani Pakistan dictator ṭhin General Ziah ul Haq le General Pervez Musharraf te pon Kashmir hi jugular vein an lo ti to ṭhina mani loka General Munir hian aron ti ve ta chi ani tunge General Asim Munir chu tuna Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif hian November ni somni pani sang ni somni panhia Pakistan Sipai ho tu ber Chief of Army Staff atan General Syed Asim Munir Amit Shah aruata General Asim Munir tia hriat larani kumsang ni somparia tatanga sompakwa chungkhan Pakistan Intelligence Agency chin omtak Inter-Service Intelligence ISI a ho tu ber Director General ani to obok kumsang ison pakwa puluwana be ani khan ISI ho tu pa ani ya India be let na lo chan let dan turvel duang tu poimo tak pakhat ani bok ma se katilaya Pakistan Prime Minister Imran Khan neng khan anin millova ISI kha thakwa chau ayan kol Busra BB Imran Khan Laipui erukna innam noi thu takha Imran Khan kha na hrilh hrep thina he hi ISI ho tu pa ani rei vak lo cham pakhat ani ISI chief atanga bana ni chu alana le mai phubalak nge tuma ti chuan April sang ni somni pahnia Prime Minister Imran Khan chu PM atangin bana ni ya eta po hian arukina in rola rin ani Imran Khan hian amati hlum tuma apu bok Imran Khan chu eruk thu boya thiam lo chantir ni in kum som pali jel tang turin a chung thu rela ni ta ani anu pui po kum sari jel tang tura ti ani Pakistan court in an chung thu hi arela mase an thu rel na hian General Munir hi a in rol thuk le a ngai ani alanga moi a kota anti mai mai ani bere phuba chu alata General Munir hi Musharraf te howang dau khan an ram hi Pakistan sipai kuda tira du ni in expat tam tak chuan an ngaya sumi ti lo tling tur chuan kong hrang hrangin a che ni berin alang ama do tu sipai officer ho chu aban mak zel boka Muslim ru jihadist ideology le Islamism ina abol at chu amidu zong tak ani zel mai Pakistan politics se thui tak he sipai ho tu hian a control la ani na taka chuan Islamabad a in thante chu hoi khot ve thin ma se Pakistan ram hi chu an sipai mun pui Rawalpindi atang control hi ani berma zo afin fiana pakhat chu Pakistan economy la chesel tur ve na atana kumsang isomni Pathumadin Special Investigation Facilitation Council SIFC hi Pakistan Sipaiin an enkolani adang po soi tura nualani Imran Khan thop deuh tu niya angai Supreme Court Justice po aban vek amalak na po in Pakistan sipai ho tu ber kumthum tram ni thin chu kumnga Pakistan Parliament a chuan ati dang lampa a Pakistan sipai ho tu ber kumthum tram ni thin chu kumnga Pakistan Parliament chuan ati dang lampa a kumsang ni somni pasari thleng chu Pakistan sipai ho tu ber ani dona eba ka hian extend theina dana le a kumbit hi ala lo zui bok General Munir hi General Ziah ul Haq nuwa sipai ho tu ber Islamist nationalism ron thar thole tu masaberania hemi reng nam bet si chung takin abel nge bok Muslim ho le khabuthiang lim Quran po avong chuak vek bok Saudi Arabia an post line te saneya Quran vong chuak vek tu hafib I Quran anita ani aming asim ti chandam tu ro pui ti nani im Muslim te chandam tu wangin acha chaumek ani mayem history kan muang khian kopdi etat sarkar ro rel na ti luina thak thut na depo ala thleng lawang ti asoi theilo General Munir hi milulul phubalak chi Islamic jihadist ideology nge takanun pui thlat tu aniya hei taki India ta na boi thak na ani kumsang kha zakwa somni pasari a partisan thlen na chan true nation theory nge taka pum tu ani bok Muslim le Hindu chu kong engkima kan dang lama cheng ho the kan ni lo ti burmi ani General Musharraf Ziah ul Haq Ayub Khan le
yaha khan te hoin thunei na an lo pumbil to thinang kha General Munir hian asazok in thunei na pumbil vek military dictatorship atum chauve mayangem tiril ruwa a umta ani arukin tuna po democracy mai kora hmangin atimek chu ani sia ama hi langsar le mir riat vaklawa thil ti ching ani chuwangin tuna India mel ma lo umber chu General Asif Munir hi ani ti ila kan soi sual tam lutuk lo mai theih engpo ni sela te khanin India le Pakistan boina chungchang update chu kan ron nei ta a an sipai General Munir hi India chok boitu ani zia po kan theta a engpo ni sela thuthara le vele kan ron update le don ne tuna tan chuan kan du tok le photang